Ngibingelele phinde nginamukela nonke abathandi bomculo maskandi kule channel ke enilethela indaba zamaskandi ezifika ngaso ke isikhathi sibongele ke yena ke ntencane ke umfokazondo ngokuthi ke ikhwaya yakhe ke ishaye ke unombolo 1 lapha ke kumakhwaya ke ebeqhathe nawo ke le khwaya ke ikhwaya lapha ke KZN ke okusibonga kakhulu ukuthi ke eyimele ke iKZN kumakhwaya ke ebeqhathwe nawo le khwaya ke iholwa uyena ke uNtencane njengoba ke ishayeke unombolo 1 ke iyawina ke isamba esingango 1 million ke lapha ke uwona lapha ke umncintiswano ke weClash of the Choir ke ukuvezwa lapha ke kuyona ke ichannel ka 161 ke kuMzansi Magic uNtencane ke ukhale wemuka ke naso ke lesizimbulo ke semali ke simbongele ngempela ke umculi ke maskandi ke uNtencane ke umfokazondo obekuyena ke ebehola ke lona ke leli qembu ke bezinga ke imbukele besikulethwe zona namhlanje siyabonga futhi njengamanje kuzakazela ubuzozozo imali yenu yele ayibalwe malobolweni ayibalwe ngamthengela ifranta linye ayibale malobolweni ayibalwe ngamthengela igrosa ayibale malobolweni ayibalwe